Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek ia mulia thu baki pulet ki layo eka kai phot jong postmortem halol ke jingkhlad u Trophimus na kishnong penter nrei kani ke report kamlong ke bapura habakran ki lat pathai kubor haka khatsan tarik ujeliau hajar arpun riu Superintendent ki pulet ule pensyai bahagani ke report lalap ki dakmong ki belong ki non fatal injury ne kita ki jing mensau ki bam kata ya ke jingim penban la pensyapat begidan ki kenjat tiar ki banap apa ka kupo ju go bapen subah bu ula bandan ke jing ba me kayet ban menta ki da pulet ki da ap si kawai pat ka kai phot ban tip syai ke dau ten rai jong ke jing yap kani ke jing klong biang ya ke bet yap ban le ke postmortem kala jahadien bu kupa jong utrofimus ul IT daga ejahar ha kasadar police station persai urang basno ba full moon khongdan bagi dikot jong village defense party daga bakeno bagila bom lati di ukun jeng hapo yeng darbar shnong na dokanyo trik uyayong arjar arpun rio kat kum gani ejahar lalet bo ekamet yap aka yeng ke belasong po ke berni ha ke step jong ke prat trik uyayong wala ke shnong kala pen mena bulayap na ke jeng bam yet ndre ukpa ula pen shisha bagadi ka company yap hadin bulayo eko ke video ke ba pedisha ke jeng sha sho ba sha bom ukun jeng ha ke belaslam ujor na mar bakina shuyo ha ke bari ke video ke belasapriang Nilayo ke postmortem report dari kam patlong pura atau report hakba kala impau ba kidan ki dakmong hakamet jong o baklan o ndrei kita ki ka postmortem ko ang ba kita ki dakmong kimshin la dei kita ki ba pen hadu ko un tugut kam sim jong o yap di kilong non fatal kita ki danru ki jinglap ki bekilap ki ni ki sharp ki ba nep ki objects ki badan nakpo te lesi ki ade ko ba ba u ba mi kayet he te kala bande kata andrei gidang up menta ya ka toxicology but ka pathological report hadin la yo kata ni laban patai ke ka daw jo ka chingap jo ka muslim show sai shti wa tio na din em kadi hamni ya forensic national